болсо дагы жазсын YouTubeга жүктөгөнгө. Кечирим сурайм, алаксыз кеткен турбайбы? Мейли. Жакшы. Жылдыз, thank you very much. After Жылдыз, we have Malika. Malika, it's your turn. Let's talk to you. Эмне жагат? Белек алганды бергенде. What do you like more, receiving gifts or giving? I like more giving gifts, like preparing, and how the señorita said, this emotions is really indescribable, like and that's so I like it, and I like when my clothes happy when they receiving these gifts. That's so cool. Okay, very nice. Malika, good job, good vocabulary. Сиздин дагы сүйлөө сөз баардыгыңыз жакшы экен. Good, thank you. Башка бул жакта микрофондор бар, бирок чакырсам дагы сүйлөй элек адамдар. Сиздер эгерде сүйлөдөн тартынып аткан болсоңуздар же сүйлөөгө мүмкүнчүлүк жок болсо, могу SMS-тин астындагы добавить комментарий бөлүгүнөн кирип, обсуждениеге өтөсүздөр да. Ошол жака эле элдер өзүн тааныштыргандай кылып, түрүндө калтырып койсоңуздар да болот. Ал жактан да окуп туруп, каталар болсо, дагы ошол группанын ичинен жооп бергенге аракет кылам. Okay, thank you. Now, is there anyone else who also wants to answer this question? Дагы бул суроого жооп берем дегендер барбы, калгучулар? Of course. Let's go. What do you like more, receiving gifts or giving? I think that not only me. I think that all guys or men, they like to give. They like to give gifts more than receive it, because I think that girls likes more to receive than to give it. Oh, come on. I think it's a stereotype, Ruslan. I mean, you just got used to living in a society where women demand from men. But we also like giving presents. Like, actually, your moms give you presents every day. They cook for you, they clean for you, they do everything for you. This present. Okay. It means that, for example, when I will give to somebody or someone, or to my close one people or my friends, I see their emotions, and they will be happy, and when I will give to somebody gifts, I feel myself happy. You feel happy. It's like I get this gift. Very nice. Well, Ruslan, very nice, very good attitude, I think, towards life. I mean, giving presents, беришен болгон жакшы да негизи. It's really nice. Жанагы карма деп коет го, энергетиканын уровенде кайра барды кайтып келет сизге. Жанагы эмеден деп коет го, Кудай берерин унутпасын деп айтып коюшат го кээде. Башкага берсең, ал өзү сага кайтарып бербесе дагы башка жактан келет деп коет да. So, being open-handed is very nice. Good job. Okay. Now, Жусупбекова группага жообун жазып атыптыр. Азаматсыздары сүйлөөгө мүмкүнчүлүк болсо, жазып дагы практикалаганга аракет кылыңыздар. Калгандагы калуучулар барбы, сүйлөйм дегендер жок болсо, кийинки суроого берели. Of course, Sultanat. Let's go. Hello everyone, my name is Sultanat. I'm a student and I'm 20 years old and I study at the university. I think that I like receiving presents more because it makes me feel happy and special. When someone gives me a gift, it shows they care about me and took time to choose something for me. And I also think that I love the surprise of opening a present and seeing what's inside. So I think that receiving them is a little more exciting for me. So yes, Sultanat, I agree with you totally. Well, there are two things I'd like to highlight for you about your speech. Very nice speed of speech. Good job. And I like the vocabulary. Good job. Sultanat, can I ask you, where do you study? Which university do you study in? I'm studying at Manas University, third classes. So
But third year. yes. Oh, you are studying at Manas University. Oh, we have group mates. Maybe you have like, course mates. Bir üniversitettensizdir. Malika siz de Manas'tasınız mı? Yes, Yeah? I'm studying, but it's hazır like It's hazır. preparing. Yeah. This is a preparatory year, right? Good. Yeah. Well, good. Well, we have Nurayim as well. Nurayim, siz de Manas'tansınız mı? Which faculty do you study? No. I was just Okay. going to ask, can I also answer? Of course you can. Yeah. I think Saltanat has to say something. Saltanat bir nerse aytат окшойт, ошону айтып алсын, анан кийин Нурайым сиздин кезиңиз келет, э? Okay, Saltanat, did you want to say I something? think that it's not important, so I just want to ask Malika, which faculty do you study? Or Management. Management. Very nice. Good. my Girls, faculty you is can tourism get and tourism guide. Oh, Nice to meet you. nice to meet you too. Good for you girls. I think you can get to know each other more, and since you study at one university, you could practice English more often together. That's very nice. I'm glad we met in our talking club. Good. Well, thank you, Saltanat. Very nice answer. Nurayim, let's go. Let's listen to you. Thank you very much. And I'm sorry for disturbing the Sultanat. Interrupting. Yes, and I'm happy to Malika and Sultanat. And what about me? I am 22 years old, and I'm also a student. The last year, this year. So I was always going to participate in this talking club, but I always forgot. And today it was like not forgetting day. Okay. It was the day you didn't forget. Yes. Good. And about the question, what do you like more, receiving gifts or giving? I like giving presents more than receiving. Yes, these emotions of preparing something and excitement of the emotion of others really excited me. And now I'm trying to like to receive gifts. Receive. Oh, you are trying to get used to receive gifts, right? To get used to. Very good. Well, Nurayim, welcome to our talking club. I'm really glad you didn't forget to join our talking club. Well, I hope you're going to stay and actively participate to our next talking clubs. Well, at least while I'm teaching, you can join because we already know each other. Унутпайсыз деп ишенем, мындан арыдагы talking clubдарга активдүү катыша бериңиздер. 2 ай бою мен өткөрөм. Ошон үчүн бири-бирибизди бул сабакта таанышып алгандан кийин кийинки сабактарда сүйлөшкөн дагы да жеңил болот. Таанышып отурбайбыз убакытты көрөтпү. Ошон үчүн сабактарга кошулуңуздар. Okay, thank you. I will try. Good job. Your English is great, by the way. Okay, now who else do we have here? Дагы сүйлөшүлүк кишилердин көп экен, бирок унчукпай отурасыздар. Бир-эки жолу сурадым, сиздерди кыйнабайбыз. Жоопторуңуздарды тиги Telegram группадан жазып койсоңуздар болот. Биз кийинки суроого өтөлү. Кийинки сурообуз чыкты. Бул жакта Багиня деген ат менен отурат экен колдонуучу. Багиня, what's your name? Let's get to know you. Siz menен таанышып, анан жооп берели. Let's go. What's your name? Good evening. Good evening. So, do you remember me? I am sorry. I think I don't remember you because, your name has changed and you don't have the picture as well. So, Okay, my name is Akul. Aykul. Yeah. Okay. Okay. Nice to meet you again, Aykul. I'm Nice sorry. to meet Yes. What do you think is the best gift? So, Кыргызча которуп коеюн. in my opinion, Студенттер бар, ошолорго бир которуп суроону, э? Let's go. кыргызчага? Суроону кыргызча которуп коюңуз, башка студенттерге да түшүнүктүү болсун, э? Хорошо. Силер кандай ойлойсуңар?
Кайсы белек эң жакшы белек, э? Let's go. What do you think? Okay. In my opinion, it's maybe coat, maybe hat, maybe You mean scarf. clothes, piece of clothing, right? Piece of clothes. Yeah. Okay, you want like Gucci bag, Gucci coat, Louis Vuitton, something like that, or everything is okay for you? Like Everything is okay, but качество должно быть нормально. Okay, quality. Yeah, quality has to be good. Quality has to be good. Yes. Okay. All right, good job. Well, I agree with you. I also like getting pieces of clothing. It's very practical and useful. Баягы практичныйнын пайдалуу белек да, ошончо кийим алып. Өң жакпай калышы мүмкүн. I think that when we give to someone presents, we know this person's what they like, size. Yes, maybe. Yes. So it's not hard to. It's not difficult to search someone's special colors, maybe. Preferences, right? Yeah, preferences. So it's. Yes. I think. Well, you know, I think you like receiving gifts, and also you are good at giving them because siz аябай анализ кылат окшойсуз да, мындай тааныган кишиңдин размерин, каалоолоруна мындай көңүл бурасыз окшойт да. Ооба, эми белектин кийимчаларда сөзсүз түрдө жанагы бере турган кишиңди элдеш керек, размерлерин, каалоолорун дегендей. Good. Very nice vocabulary. Okay. Thank you. Let's get emails. Dia, саламатсызбы? Let's get to know you. Can you tell about yourself and answer the question? Өзүңүз жөнүндө бир аз айтып берип, суроого жооп бере бериңиз. Dia, сүйлөөгө мүмкүнчүлүк барбы? Dia унчукпайт экен, бош эмес окшойт. Дастан, анда сизге сүйлөйлү. Дастан, саламатсызбы? Good evening. Дастан. Окей, Дастан дагы бош эмес окшойт. Анда ким бош болсо ошолордон сүйлөп баштай берели. Sure, Jana, I say. Sure. Sizdin атыңыз жазылып эмес экен. What's your name? Let's get to know you. Can you tell about yourself? My name is Ayjan, and I speak a little bit English. I understand, but I can't a little bit English. And what do you think is the best gift? I think the best gift is Кыргызча айтсаңыз болот, Айжан. Чогуу англисче отурабыз. We're gonna translate together. Let's go. Эң кымбат белек, бул эң жакшы белек, бул эң кымбат буюм эмес, бул чын жүрөктөн берилген арзан мындай. Жок. Менимче эң жакшы белек бул китеп болуш керек. Book. I think the best is book. Maybe book. Maybe a book. Not always expensive, eh? Yeah. Yeah, of course. Okay, Ayjan, good job. Ayjan, where are you from? What do you do? I am from in Kızılkaya, Batken области in Kızılkaya, and I study university at the university second course. Yes, second year. İkinci yıl deseniz bu. Second year student. Second year. My profession is English teacher. English teacher. Okay. Yeah.
done good job. Being a teacher is a really nice profession. My profession is not a teacher, but I work as a teacher, and I like this. It's a really nice profession. Good choice. Yeah. When you talk about places, сабактын башында айткандай, from дегенди ошол жактан болом деш үчүн from деп айтабыз, инди кошуштун кереги жок. Ошон үчүн Баткен Кызыл Кыядан болом десеңиз, I am from Баткен Кызыл Кыядан болсоңуз, инди кошуштун кереги жок. Okay, sorry. Nice to meet you. Sorry. Айжан, hello. Yes. Nice to meet you. I'm from Kadamjay. Nice to meet you. Yes. Very nice. We have neighbors from one and the same place. Is Kadamjay and Kızılkaya close to each other? Yeah. Yeah, also. Kadamjay, Kadamjay is rayon, and Kızılkaya is city. Oh, okay, I see. All right. Well, I'm sorry, I'm bad at geography. I know that these regions and locations are in Batken, but I didn't know the difference. Okay, very good. Teacher, Yes. I have a question. Where are you from? I'm from Talas. Well, Aijan, you can call me Muna, just Muna. Teacher is not necessary. I'm from Talas. I am from Aitmatov's region. Before it was Karabura. If there's anyone from Talas, then we are, how can we say, neighbors? Yeah. I am also from Talas and also from Karabura. Saltanat, very nice to meet you. Saltanat, from which village you are? Beshike village. Beshike? I'm from Jondeva. I studied in Kirovka. Yeah, I know. That's very nice. Nice to meet you. Nice to meet you. Saltanat, do you live in Talas or do you live in Bishkek? Can you repeat, please? Do you live in Talas? Do you live in Talas? Or before, yeah, I lived in Talas before 12 years old, and then I moved with my family to Bishkek. Yes. Okay. All right. Okay. Thank you, girls. Thank you very much. Nice to meet you one more time. Then Aziriat wants to speak. Aziriat, let's go. Okay. What do you think is the best gift? I think the best gift is for me when mom is give me life. Oh, very nice. Aziriat, very philosophical point of view. Good. Дагы бир жолу айталым. Менин апам мага жашоо, апамдын берген жашоосу эң жакшы белек деп айтыш үчүн my mother's gift to me is life I got from my mother is the best gift for me desеңиz болот. I'm sorry, 1 second. Sorry, can I ask a question? May I? Sorry, мен уруп баштадым эле, тамагым кычышып кетти. Of course you can. Let's go. Can we say like this? My mother's gift to me is birth or leaf. I think life would be better. Life жашоо деген жакшыраак болот, анткени birth деген рождение, ошол процесстин аталышы да төрөлүү болуп калат. Ошон үчүн мага берилген эң сонун белектердин бири бул апам берген жашоо. One of the best gifts I ever got is life from my mother десек болот. Okay. Very nice idea. Good job. Сонун идея берди. Okay, Gulzat, let's listen to you. What do you think is the best gift? I think the best, maybe, I think the girls like to receive flowers. And what kind of gift do you want the boys to receive from the participants? I want to hear your thoughts. Okay. So, Gulzat, you think
баш жагын жакшы түшүндүм, анан арт жагын бир аз эме кылган жокмун, түшүнгөн жокмун да. Ошондо, so you said women like to receive flowers and you receive flowers, you like to receive flowers as well, right? I mean, what was the whole idea? Мен жалпы идеяны түшүнгөн жокмун. Гүл аялдарга эң жакшы белек. Кыздар гүл алганды жактырат дедим да. Анан бул жерде эркек балдардын оюн угуп көрөйүн катышуучулардан деп атам да. Okay, Gurzat. Yeah, very nice idea. I agree. Yes, lots of people like to receive flowers. So, gül alганды көбү жакшы көрүшөт. Чын эле сонун идеясын уштадыңыз. Азыр эркек балдарды сурап көрөлү. Азиретке апасы берген жашоо экен, эми ал белек менен эч нерсе теңелбейт болуш керек. Андан башка Руслан, let's listen to you. What's the best gift for you? Сизге белек, эмне белек эң жакшы белек болот? I don't know actually, but I think that it depends on every people. Somebody likes get some I don't know, something to use or something that he needs it. Something useful and practical, right? Yes. Okay, Ruslan, we got you. You're right. Yeah, that's a good idea for a present. Good. Гүлзат, бул жактан угуп эме кылсаңыз болот башкалардан. Руслан практикалык анан пайдалуу белек алам дейт. Aruzat, you turned on your microphone. Hello. Do you want to answer the question? Good evening. My name is Gul. I am 33 years old. Yes, it's my daughter's telegram. All right. Okay. Yes, I work at school. I am history teacher. But I so like English because in future I want that my daughters will speak fluently in English, and now I'm trying to teach them in English. Good job. Very good. Good idea. And about question, what do you think is the best gift? I think now very relevant to give money. I think because we don't know his or her prefers. That's why I think the best gift is money, because he or she can buy something what she or he likes. Yes, Aruzat. I was waiting for someone to say this. And good luck. So Aruzat's answer is money, right? I also think money is a very practical gift, especially today when the whole world is, I mean, you can buy anything for money. Yes. Very good. Good job. And your idea to teach your daughters by learning English yourself is also amazing. Very impressive. Good job. Okay. Sorry, I have some ideas. No. Yes. Okay. So, when we give to someone money, they can buy something different things. Maybe they can. Алар мындай майда чүйдө курат ийиш мүмкүн да? They can waste your money. Yeah. Жүрүп кетет дейсиз, жана чоң нерсе албай өзүнөчү. Да, бир нерсе албай эле майда чүйдөгө бир нерсе кирип кетет да. Okay, well, I think you just give what you give. Бере турган нерсеңизди берип коюп, анан коротсо эмне кылсын деп койсоңуз деле болот. Же атайын бир нерсе алсын деп бергиңиз келсе, анда ошол магазинге сертификат берип койсоңуз болот. You can give a gift certificate, you know, right now it's very popular. You can go to, I don't know, clothing store and ask them to give you a certificate for 10,000 soms and then bring the certificate. Алар бар бакчасына алмаштыра албайт, барып эле ошол сертификатты коротот да ошондо. I think that's also the idea. I like your idea. Yeah. Thank you. I think this is a modern solution. Good. Thank you everyone. Дагы ойлоруңуздар болсо группага жазыңыздар. Бизде убакыт түгөнүптүр, 1 саат өтүп кетти. Бирок дагы бир суроону карап коелу, кийинки суроону бүтүрүп, Бул сиздерге үй тапшырма катары берейин. Ага чейин мен интернеттен да карадым, бир опростор, эмелер болуп турбу, изилдөөлөр болуп турбу, элдердин баарына жаккан белек бар бекен десем, жок дейт. There is no perfect gift whatsoever дейт. People are different, but internet survey says people like this kind of presents дейт. Интернетте ошондой элдин баарына жаккан идеалдуу презент жок дейт, подарка.
ар бир адам ар башка, бирок көбүнчөсүн адамдар могу 3 критерийди таңдашат экен. Experience over objects дейт. Experience, кечиресиздер, бул жерде ката кетип калыптыр. Бир и лишний бул жерде. Experience деген бул тажрыйба дегенди билдирет. Буюм тайым алганча бир тажрыйбаны жашап өткөн сон деп. Мисалы, жөн эле акча бергенче чөл жерде болот го, акчаны чогултуп туруп, жаңы үйлөнгөндөргө там, не знаю, Турцияга же Дубайга путевка берип коюшат. Ал деген жөн эле буюм эмес, алар барып саякаттап өз көзү менен көрөт, Ошондой эле, мисалы, майда чүйдө могу кеттик менен турлар бар го, тоого, көлгө, ошондойду алып берсеңиздер, мүмкүн ошону буюмдун ордуна тажрыйбаны көрүп баалайт экен адамдар. Экинчи категория белектерди жактырган боюнча personalized gifts дейт. Жеке бир адамга тартууланган белектер. Мисалы, жанагындай өзүнүн аты жазылуу рубашкалар же ал көп колдонгон фразаларды жазган футболкалар же атайын ошол адамга жаккан торт да, буга чейин сүйлөшүүлөрдө бир эки жолу айтып калса, ошону эстеп калып туруп анан алган нерсени адамдар жактырат экен. Анан үчүнчүсү time and attention дейт. Ошол белекти жасаганга, даярдаганга канча убакыт коротулду, канчалык ошол адамга көңүл бургандыгына карашат экен адамдар. Могу экранда дагы скриншот кылып же жазып алганга аракет кылыңыздар, бирок аябай пайдалуу сөздөр бар. Карап алыңыздар. Эми ушуга карата өзүңүздөрдүн эң идеалдуу белегиңиздерди сүрөттөп көрүңүздөр. Describe your perfect gift дейт. Муну түзүш үчүн мына шаблондорду колдонсоңуздар болот. My perfect gift should be, менин идеалдуу белегим ушундай болушу керек дейт туруп, анан мынактагы сөздөрдү колдонсоңуздар болот. Сабакты бүтүрөр алдын бир экөөңүздөрдөн сурап көрүп элем, бир аз ашып кеттик, эч нерсе болбойт. Кой туруңуздар, экран көрүнбөй калды окшойт, азыр кечирим сурайм. Бир секунд. Азыр кайра ачып берем. Окей. Экран көрүнүп атат, Yeah. May I? Of course. Malika, I called, right? I called was first. Yes, I called. Malika also. So, okay. My perfect gift should be useful, comfortable. So comfortable to wearing and келеткан окшойт. Сиз андан башка мисалы бижутерия, телефон сыяктуу эме кылгыңыз келбейт. Кийимге жакыныраак. Да, ну почти всегда андай берем да, кийим бергенге аракет кылам. Okay. Well, I think it's very useful. Кийим деген дайыма керек, жыртылат, эскерет, оңусын алгың келет. Very nice idea. Жакшы. Okay. That's all? Okay, that's all. Okay, thank you. Now, let's listen to Malika. Malika кезекте болчу, жаңы мей деп калып жатырган. Let's go. Thank you. Describe your perfect gift. My perfect gift should be I don't like expensive gifts. I really appreciate handmade gifts, really. Wow, okay. And also the time, also, and attention. I like and how many time they spend for this gift, for doing this handmade present, and also funny, yeah. And funny, right? Humor, yeah. something connected to you. Okay. Азаматсыз Малика, жакшы критерийлерди таңдаңыз. Аябай романтичный адам окшойсуз. Убакыт ката кетти, ошону оңдоп кетели. Убакыт деген англис тилинде саналбай турган зат аточ. Саналбай турган зат аточторго сүйлөм түзүп атканда how many деп айтпастан how much деп айтабыз. How many дегенде мисалы кол менен санала турган буюмдар болсо how many phones do you want? Убакыт саналбай, тамак менен саналбайбыз, ошон үчүн how much time деп айтабыз. How much time they spend. Азаматсыз Малика, thank you. Жылдыз кезекте. Жылдыз, let's go. Nice to meet you, Muna. All the girls I've met from Talas are really nice. Thank you. And my perfect gift should be expensive and useful for me. And I want to answer to the previous question. Yes.
The best gift is, in my opinion, the best gift is something I have wanted to receive for a long time. Okay. So, all right, that's a very nice idea, Jules. Now I have a question for you. For example, Kyrgyz people are shy to ask. Kyrgyzдар көбүнчөсүн сурабай айткан да, уятка барып сурамак белек эмне каалайсың деп. If person is gonna ask you before your birthday, for example, what do you want for your birthday? Is it okay for you? Or you're not gonna like, буга чейин мени карабай тур дейсизби? Же сураса нормальныйбы сизге? Окейби? It's okay for me if that person is my relatives, but sometimes it will make me shame. Okay, you can feel uncomfortable. Yes, because I don't know how much money they want to spend for me. Okay. Well, yeah, I understand. I think in this case we have to be Germans, a little bit like Germans. Баягы немис адамдардай болушубуз керек дейм. Алар аябай мындай түз эле бетке айткан элди болот экен. Эмне каалагысы келсе, монтип список чыгарып, анан алдын ала канча акча корото тургандыгын да сүйлөшүп алышат экен да. So, but I think it's gonna be boring to receive presents. Анда алдын ала сүйлөшүп алсаң кызыксыз болуп калабы, кандай белек алган, Okay. Very good. Linky, may I take Sultanat? Let's go, of course. 1 year I'm learning German, so I sometimes confuse two languages, English and German. So I want to say that my perfect gift would be something thoughtful and personal, something that shows the giver really knows me, and it could be a book by my favorite author or something related to a hobby I love. As you said that, for example, certificate to a tour, to a journey or piece of art, that so on. So. Okay, very nice. Sultanat, good job. You told me that you were learning German. Are you really learning German right now? Or you learned like 1 year ago or something? I'm learning right now. Okay. So first you said once 1 year I am learning the things. Ошондо чактар адашып кетти окшойт. Же өткөн чакта айтсаңыз болот. Once I learned German, илгери бир немис тилин үйрөнгөм. Же азыр үйрөнүп атсаңыз анда present continuous менен айтасыз. I am learning German right now. Okay. Well, I believe German and English can be confusing because they are from one family. So I'm very sorry. People are texting me right now and I forgot to turn off my microphone. Okay. Good job, and I also want to say that get well soon, our dear teacher, please. Thank you very much. Yeah, I am starting to get sick. Мен эмиле ооруп баштаптырмын, тамагым күчөт. Бүгүн жакшы эле, азыр көп сүйлөгөнгө кычышып кетти окшойт, улам жөтөрүп атам. I'm very sorry and thank you very much. Рахмат. I agree to Sultanat's opinion. I also appreciate the experience of her objects. Мага дагы буюм тайымдан алгандан көрө тажрыйба менен өзүм сезине турган нерселерди алган жагымдуураак. Okay. Thank you. Is there anyone else who wants to respond? Дагы бир жооп берем деген бирөө барбы? Ошолорду каалы да, анан сабакты аяктайлы. Саат 8-ден 12 мүнөт өтүп кетиптир. Дагы бир эки кишини укканга убактыбыз бар. Мен сөйлөп көрөйүнчү. Сүйлөп көрөйүнчү деди, албетте, болот. Ооба. Мен Максат. Максатов. My perfect gift should be money, and because I like money, I can be to buy кандай өзүм каалаган нерсени сатып ала алам дегенде. Anything I want. Любой нерсе, anything I want. Anything I want. Энди ошондой эле экинчи мага сертификат берген жагат какой-то неме тургап. Энди
ошондой эле. Also, I want to. Also, I want gift да? Или как? Gift certificate. Okay. Well, I mean, maksat we always use. Баары сизге кошулабыз, албетте көзгө эле белекке акчаны алган ыңгайлуу болсо керек. Эми мүмкүн кээ бир адамдар ойлоп калышы мүмкүн, бул мага эринип өзү алгандын ордуна акча берип коет деп. Бирок кээ бир адамдар мүмкүн сиздер жөнүндө көп нерсе билбейт же сизге жакпаган нерсени алганды корккондуктан акча бериши мүмкүн. Ар кандай эми адамдардан көз каранды, бирок көбүнө деле акчаны белекке алган жакса керек эле. Жок дегенде өзүңө жаккан татуу паттуу бир нерселерди алып жеп койгонго дагы жакшы белек. Good job, Maksat. Anyone else? Дагы бирөө сүйлөйүн деп аткан болчу. Бул жакта микрофон күйгүзгөндө көрүнбөйт, астыга чыкпайт экен да, ошон үчүн кимиңиздер сөйлөп атасыздар, көрбөй калып атам. Атыңыздарды айтсаңыздар деп эле. Hello, my name is Salima. Salima, let's go. I am a new student. Let's go. English. Yes. Salima, what else is the my perfect gift? It is money because Salima, internet байланышы начар болуп атат. I am buying everything. Maybe a gift. Кайра башынан айтып, жартысы угуп, жартысы угулбай калды. My perfect gift it is money because I am buying everything in market or supermarket. I am buying everything. Okay, you can buy everything, right? I can деп калдык этишти колдонуп атасыз. Алам деп айтыш үчүн, yes, your perfect gift should be money because you can buy anything. It is the first time I'm speaking. Okay. Дагы бир кишини угалы, анан сабак. It's okay, no worry, Salima. Кийинки жолу киргенде атыңызды атыңызга өзгөртүп койсоңуз, өзүңүздүн атыңызга, мен сиздин атыңызды көп жооп берип турганга эме кылам, мүмкүнчүлүк алам. I hope you're gonna join our next talking clubs. Кийинки talking clubдарыбызга да кошулганга аракет кылыңыз, сүйлөшүп бирге практикалашабыз. Окей, дагы ким бар? Сүйлөйм дегендерден бирөө болсо, микрофон жандырып азыр сүйлөсөңүздөр болот. Talking clubs held every week. Yes, we have talking clubs every week on Wednesday at 7 p.m. Bishkek time. If you are abroad, I think you can, look up the timing yourself. So yeah. All right. Башка сүйлөйм деген кагылуучулар деле жок окшойт. Микрофонду жандырып атам, бирок сүйлөөчүлөр жок экен. Can I give an advice? Кандай дейсиз? Advice? Of course, sure. Yes, can I give advice? I recommend this talking club for everyone because this talking club helps me to improve my speaking skills. Wow, thank you for your recommendation. It's very sweet of you. How long have you been participating in our lessons? I think 6 months ago, but there were some moments when I can't participate in talking club. Yes. Okay. Take part in talking clubs. Well, Jules, good job. I'm really glad to hear. Because we work online, this online сабактарды жаратып иштегенибиз үчүн, we are not able to see our students all the time. Бардык студенттер менен байланышып сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. And it feels like we are teaching no one. Биз эч кимге сабак өтпөй аткандай эле сезилет да. And when people share feedback like this, it's very pleasant. Thank you very much. It's very, I really appreciate it. Because биз үчүн баалуу. Feedback менен бөлүшкөндөрдө аябай сүйөбүз деп коеюн. Yes, it's very useful for everyone. Especially it's useful for pupil, ученики, pupil, yes? Pupils. For school students who lives in villages, because in my childhood I haven't such opportunity.
Yes, you're right, Julius. I think the best part of our courses is that it's being created in Kyrgyz. I don't think there are other, quality courses like ours. We are trying to make online education in Kyrgyz achievable for everyone, and I think that's a great project itself. Мен өзім дағы аябай эме кылам, сыймыктанам ушул жакта иштеп, ушундай сабактарды өтүп атканыма. Негизи, I also think that it's very useful. Thank you. And Can I also say some words? Sure, of course, let's go. I don't like, especially I don't like online courses, online lessons, but this project is, I can say, the perfect maybe for me. So I am improving my English, so that's why I can say that this course is or project is perfect, and so we can practice, we can use some new words, learn some new words. Yes, so and I have an idea. So maybe you teach us twice a week. Okay, we will try. Please. Yeah. It's actually like, I think you are the 5th or 6th student that's asking to multiply talking clubs. I mean, make it twice a week. We will think about it, of course. Before, we had few students in our talking clubs back then when we were having lessons in Zoom. That's why we made it only once a week. But before, we used to make them twice a week. Right now, we have a lot of students. I have 30 and 40 students in one lesson. It's a lot. So I think we will consider making talking clubs twice a week. Муну караштырасызбы дейм. Биз биякта сабактар акысыз боюнчундагы азастан көбөйө баштады студенттер. Биз ошого да сүйүнүп атабыз. Кийинки жолкудан мүмкүн жумасына 2 рет өткөргөнгө аракет кылабыз. Мүмкүн вторник, четверг күндөрү өткөргөнгө аракет кылабыз. Же среда, пятница күндөрү өткөргөнгө аракет кылабыз. Тобузда караштырабыз. Жаңылыктар болсо сөзсүз группага, каналга жазылат. Сиздерге жазабыз, убакыт таңдаңыздар деп. Вторник, четверг күндөрү, среда, пятница жазабыз, анан таңдап алсаңыздар болот. Рахмат, Айкүл, Жылдыз, жылуу сөздөрүңүзгө. Анда сабакты жыйынтыктайлы. I think we can wrap it up. So this is our talking club. Биздин talking club 1 саат, 1,5 саат убакыт сүрөт тайма. Бул жака келип кыргызча деле сүйлөй берсеңиздер болот. Чогуу которубуз байкадыңыздар, ар түрдүү деңгээлерге ыңгайлуу болуп түзүлгөн котормолор менен. Тартынбаңыздар, микрофонду уйгусам деле кайра өчүрүп отуруп алыңыздар. Группага жазганга да аракет кылыңыздар. Бул сабактар акысыз. Келгенде максималдуу түрдө практикалап кеткенге аракет кылыңыздар. So, кийинки talking club кийинки шаршемби болот. Кийинки шаршемби саат 7-де баягыдай эле ушундай Телеграмдан трансляция башталат. Кошулуңуздар, бирге практикалашабыз. 2 жолу өтүп кала турган болсок, каналдан жазабыз жооп кылып. Then everybody have a good evening. Кечеңиздер жакшы өтсүн барыңыздар. Кутман кеч барыңыздар. Эжеге кечиресиңиз бар эле да. Of course, суроолор бар экен, суроолорду аз сурасаңыздар болот. Калгандар кетем десеңиздер, чыга берсеңиздер болот. Суроолор болсо бериңиздер. Айтып бермейсизби? Эме ошондо бир жумада бир жолу эле болобу talking club эжеге? Ооба, бир жумада бир жолу өтүлүп турат. Анткени биз деген колдонмого дагы сабактарды даярдайбыз да. Билесиздер, биздин колдонмобуз бар, Okutool деген. Телефонго жүктөп алып, ичинден онлайн сабактарды өз алдынча өтөрөсүздөр. Грамматиканы видеосабактар, тест көнүгүүлөр менен түшүндүрөбүз да. Ошолорду дагы даярдайбыз да. Анан ага кошумча жума сайын ушул жактан talking club'тарды өтүп турабыз. Тиги сабактарды жасаганча колубуз бошобойт. Жумасына бир күнгө өткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок азыр студенттер көбөйгөн үчүн 2 жолу өткөнгө дагы аракет кылабыз. Ошол. Эгер колдонмону жүктөй элек болсоңуздар, эми App Store же Google Play'ге кирип Okutool деп издесеңиздер чыгат. Ичинде beginner 4 деңгээл бар. Англис алифбеси, beginner, elementary 1, elementary 2, анан англис тили өз алдынча деңгээл, кошумча деңгээл бар. 5 да. Ичине кирип катталып окуңуздар болот. Beginner. Анан ага кошумча кандай дейсиз, Максат? Мен дагы суроо берейинчи. Сиздердин ошол Okutool'ду мен баягы күнү Instagram'дан көрүп, анан көчүрдүм да приложениеничи. Анан ал жактан баягы биринчи тест тапшырганда элементарий бөлүмүнө мени киргизди негизи. Ошо өз жакта тест бар экен го. Ошол жактан
Мен айтайын дегеним, ушундай жазуу жүзүндө, ушундай нерселерде мен жоопторду туура так эле берип кетет экенмин да, анан сүйлөгөндө эле менден такыр сөз чыкпай калат. Анткени практиканын жоктугунан да эки түрдө үйрөнөт адамдар, теоретик анан практик деп бөлүп коюшат. Кээ бир теоретик адамдар биринчи грамматиканы жакшылап түшүнүп алышат, жазып үйрөнгөнү жактырат да, анан сүйлөөгө өтөт. Практик адамдар наоборот тескерисинче биринчи сүйлөп башташат, ката-пата сүйлөй берет, анан кийин грамматиканы жактырып алат. Анан мүмкүн сиз теоретиксиз, ушинтип жазып жүрүп үйрөнгөнгө азыр ичиңизде пассивный билим бар, аны ойго түшчүн ушинтип эле сүйлөш керек болот, кыйнап сыртка чыгарып. Бул группада азыр сабакта отургандардын телеграмын алып, ким англисче практикалашкысы келсе, күнүгө ушинтип жазышып турсаңыз дагы болот, практика кылсаңыз. Биздин сабактарга да келип сүйлөгөнгө аракет кылышыңыз керек болот. Сүйлөп практика чыкпайт сыртка. Экинчи суроом, сиздерде Бишкекте мындай офлайн эмеңиздер барбы, курсуңуздар өзү негизи? Жок, тилекке каршы офлайн курстарыбыз жок. Биздин курстар ошол жалаң региондордо курска келип кетип окуй албаган же акчасы аз болгон жалпы адамдарга кыргыз тилинде онлайн түрдө жеткиликтүү кылган максатта жасалган курстарыбыз. Ошон үчүн азырынча офлайн курстар жок. Рахмат, жок. Жана Окутулда улантуучу деңгээлдегилер үчүн дагы сабактар жазылабы или болдубу? Биз азыр pre-intermediate деңгээлин жасап атабыз. Pre-intermediate деңгээлинин биринчиси декабрдын аягында чыгарганга аракет кылабыз. Негизи командабыз бир келе адамдан турабыз, 5-6 эле болуп иштейбиз да. Сабактарды жасаган 2 мугалим бар. Мен анан менден башка да бир мугалим экөөбүз жасайбыз. Анан калгандагы 3 киши бул сабактарды текшерип карашат. Аз болгонубуз үчүн көп убакыт кетип атат да сабактарды жасаганга. Кийинки деңгээлдер мал менен чыгат. Upper intermediate чыгарганга аракет кылабыз. Азыр pre-intermediate даярдалып атат. I have last words. Sorry. Thank you. Yes, okay. You have a question? Surangız var mı? Alkol, is that Da, yes. I have some advice for you for your health. Thank you. I'm ready. Maybe you know it. So take salt and soda and mix with water, with boiled water. Oh, yes, I know this. I'm gonna start doing this. Yesterday I felt sick and I got typhoid. I was very good, but today while having a lesson, I think I spoke a lot. Yeah, thank you very much, Aykul. I'm gonna use it. Okay, thank you for your time and thank you for your lesson. You're welcome. Be healthy. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Суроо болсо айтыңыздар, болбосо коштошуп чыга берсек болот. I just wanted to wish to you luck. Thank you. Thank you much. Thank you very much. I wish you good luck. Башка калыстын суроосу бар. Сурооңуз барбы? Кыргыз класста окугам да. Thank you for talking club. Have a good night. Калыс айтыңыз. Катуураак сүйлөсөңүз biraz. Башка сүйлөбөй турган катышуулар микрофондоруңуздарды өчүрүп турасыздарбы? Рахмат. Калыс? Мен кыргыз класста окуп бүтүргөм да негизичи. Англисче, орусча ойлонуп туруп сүйлөгөн туура болобу же кыргызча эле ойлонуп туруп англисче сүйлөгөн туура болобу? Ошо түшүнбөй атам да biraz. Башталгыч деңгээлде болсоңуз, калыс англис тилинде ойлонуп, англис тилинде сүйлөгөн оор. Негизи англис тилинде ойлонуп башташ үчүн 2 жылдай практикалап үйрөнүш керек да. Ошентип. Азырынча кыргызча эле ойлонуп, англисче көтөрө алсаңыз болот, албетте. Ким койдуптур. Болгону биз дайыма жанагы орусча китептерден үйрөнөбүз. Курстардын көбү орусча болгон үчүн кыргызчадан орусчага көтөрүлүп, анан орусчадан англисчеге көтөрүлүш керек болот да. Бирок англис тилин кыргыз тилинде үйрөнсөңүз, кыргызча ойлонуп, англисче сүйлөй берсеңиз деле болот. Бул убакыт менен келет да. Калыс сиз буга чейин англис тилин үйрөндүңүзбү башка жактарда? Жок.
Жок, азыр баштасаңыз, анда ошо кыргызча үйрөнүп баштай берсеңиз болот азырдан. Кыргыз тилинде сабак бере ала турган мугалим тапсаңыз да болот сизге, кыргызча түшүндүрө турган. Негизи оңой эле, башка тилде ойлонуп баштаганга биринчи өзүңүз тилди азырдан үйрөнөсүз, жай-жайдан 1 жыл, 1,5 жыл убакытта практикалап сүйлөп койгон кезде анан оюңуз дагы англис тилине алмашат. Ага чейин өзүңүздүн тилиңизди үйрөнүш керек болот да базасын. Баары бир кыргызча ойлонуп, анан кийин англисче которуш керек болот. Эч нерсе эмес. Суроолоруңуздарга рахмат, сунуштарыңыздарга дагы, жылуу сөздөргө дагы рахмат. Анда кутман кеч барыңыздарга. Кийинки шаршембе жолугабыз анда, бир жумадан кийин. Жолугушканча. Goodbye. Bye. Goodbye.